akomo a wobi kom na wama wonti enwoso efise ahokyere ya ye wo mu no wo mo hwe so okoto abade a wanhwe ya enema ebetimi akwacho de ama wonom ewo dachi bi ya eni ekyere hifa enwo da sansem we se nyina di ede kyere ye na yewa Kennedy akompre kwa Japan se wobia wo menasepo na so ba bia dro ne de Ghana fo ni titu ne MPP amanyoko no wonom enhwe enye bibidi asem ena panyin no so eka na ye de ne be kyeremu ewo ahafo no southwest abato mpesua so de wo kyeremu so betimi akonkoden akogyeremu ewo mna hyebedwam NDC amanyoko ne dim no wono so asensem bi akyere Epenyifo kyerese Nyankopon ya adoma wo kyena da no Bagre Dam wonum ehya se ebiebie na adehye ya wonum ho no ede ensem ene ekode ama wonum ni nyina mu nsem ene afoforo bi eka ho na edikaditie no ena ene enwumre 21st clinic the sciatica expert for asoya sene ebo ye chi dom ya ye de eba bedan wo ebusia wose wosisi achintiri ye sa ho no efa uto ase na afa usremu etisi unantini wasa na etoda bia na twetwon ema unantu nyina etimi ya wo yampabo ahokra etimi wuro wa bra wo hu ebetimi aka water them sciatica yade no yade bone for ni chiremu 50 branches ya ye bia wo mama fana nyina na kwaje wa yaresa ebusia woni eruptor no ya chesa doctor fo ni bi kwo ho ekwaje ayahwa na se ede ayase kwama adehye no ena wonum epian ye ene anwumreke ye ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.sompolike.com sending another yapon bedema wada roma kwasane na eyi de kenkan ne tie bi so efri wo medi di ohene ire Mame ekua yeboa esiamame ena majibre ni adache na enwumre nsem no mede ma no egu ho asew ede amamo afe yenjibre na ensem no se ne esitie no yentime efa enaimo ene day ena MPP wasoro kokroko amanyoko no wono manifesto ho entuma wonom epa na empanyimfo twetwe wo enintia hodo ya wontima bobew ewo eye nimdie kwaso ne amemo nchichire mu no ene de wanimonyam ekota adwumadie no achi ewo mu ena mampanyin dada John Ajekum Kofo amadapaba wono so wentimi entietia nanamomu afọ na ni ankyerem wotakra de bebia na manifesto lanchi ekoso ne de na so no eyade a woto na no di seme de koye na samu a woka nyina ne sede yesi wom ewo mangan mu ase no mepempe no se ye pe wo bi ama na de anim de a na ye wura bawomia wono ene sefata se Ghana fo nyina nya rehwemu ewo ni mu fise wo hu ni se wo ye obi a wo ye tese enipa akoma so ade ana se enipa eda na koma so ya wo betimi de Ghana fo akobọ asase so ama ye de nso atimi abunkama fa ye so nte no wo ye bo hye ba prekope ede ma my Ghana nti abato we se dru ho a wo sre Ghana fo nyina sa da Roma okra ne sebe kra ne akyede yenje sebe ya sante one dogodogo line no ye kwoto na dru ye so a ye betim ede ama ye MPP amanyoko fo ni titru ene Dr. Mahmoud Baumia na watimi echinchim Ghana stia no ede akobọ asase so ede ama ye rakofo odansem ede chere say us now sending a message to you when we present a manifesto it should be a manifesto that addresses the entire nation. When we unite strongly behind Dr. Baumia, when the nation sees it, we shouldn't underrate anybody these days. There are no secrets anywhere. We are entreating the nation to give Baumia the chance because I said it before at UPS, but I've known him for some time and I see him as a man of destiny. And particularly for the moment we are in now as a nation, I believe he is the man of the moment. The whole world is talking digitalization. Then when you look around the world, leaders must be imbued with innate understanding of geopolitics. Baumia seems cut for the moment, cut for the occasion. Custom made. He's been exposed internationally. Always to do with finance. He's an international banker. He's studied politics. In fact, he was born into politics.
because of his loyalty to the tradition. Ebusia nipa wakasa ye kane mampanyi John Ajekum Kofo wasi we ene nimpre no so ya waka kire Ghana fo nyina so ho bibi sununko bi ewo ye raba wo miemu na eba befo kwan ye befo so etimi akyekyere wo man ya sede na wiase nyina so efo so edekọ wo monim ewo mpuntuo mu no ye raba wo mia ewo ho nimde na ye wo no eto amanyom ntino wono de wo gidie mapa ewo arehemu ese ye hwe na yeto abama na obetimi ede Ghana akoboshe asase so ye dasoa ewramu ewo eye ene manifesto ahodo ya MPP amanyoko no ekodan wadi no na eno enenam so titine ni ede ma manifesto committee ya wopaye ede ma ye raba omia no eye ye ra oseche mensa bonsusu ame mrahye bedwam de oginemu ede ma wonom na wono so akasa sasa wo hwe manifesto na eya kokoduro kwan ya ye raba omia eba befa so na watimi age Ghana fo adwen nyina ne ewokọ ento abono adwencha hodo hawa hodo amane hunu abenedie ya Ghana fo adehye bi efam wa abrabom no wose wakogegeye no manifesto wese no eba be ya no ye kese ede amasa wo hodo a esua Ghana fo no sunto no de wo gidi ye pa sese Ghana fo masa ensem wo ya wakru kire esa manifesto no ato won makoma so na wagina so akwakoto aba e 7 December ne mu dia ene ye haw nyina no anop mesibre no yenya no ede asi fapem papa. He was with his boss, Nanado Danko Akufo-Addo. 8 of those years, they were in the shadows. And yet they traveled the length and breadth of the country and engaged a cross-section of the citizens of this country. 8 years on, he now comes up as the vice president. He's elected as the flag bearer, and he says, even though I have my own vision, I know society is dynamic, and especially ever since I became the vice president, known people, known friends, no longer can assess me. So let me step out to engage, which is what he did. And again, he stepped out to engage a cross-section of the Ghanaian society. He put together the Manifesto Committee, and we were with him wherever he went, wherever he engaged the people, and took out issues that came up. Ebusia ni ayatine nkan eyegwache mensa bonso no na eye campaign committee no manifesto committee de maye raba omia no ye titire ni ede ma wono ese ba bi omukọ ye nyina no na waka ho bi na wo hwe se de manifesto na esitie na akoye sa adwenche ya wokogege ye no eno anu ye na wonom de manifesto na wo se oba obetimi ahwe no de aboa ade aboa Ghana fo nso yenkwa yenim wen na yenwura mu ewo mrahye bedwane ya wono so de oni kire mu ewo akem eboa kwa south a wono so gina mu mrahye bedwafie de ma de hye wo yewra Samuel Atachia na wono so akasa se Ghana ye fapem yendache ekita yewra bawomia enu nte no yenhwe na yentimi nto aba enfama no na se wokofa yewra John Dramani Mahama Badia na chesa akwaya te se de one more ya plastic boys bi and your boss ya didim rubber de no na bia apapai ni asasesa yakwa ye no recycle that's yakwa nane and yesade ye chese konkutua bi and yesade aba wase ba sade a enya de no eye authentic bia sa enu tini se ye hwede a yempe obi a wono wo akokoduro obi a wono akasa wonimde ewo oman chichireye mu eno ene ye raba wo mia wono eno betimi aso Ghana mu na wode akodum pempenso ya e wo se Ghana fo yetimi koduru ewo abrabom of ideas. I keep saying, and I want to emphasize that anything of consequence that will bankroll poverty has always come from the New Patriotic Party. So you are going to see another level of serious issues and a blueprint that will depend on so that we come out of our current economic difficulties. That's what I want to tell you. But it's not you sitting on the sidelines and criticizing MPP when you don't have any sense of free senior high school. It came from the New Patriotic Party, and that is a paradigm shift in trying to empower the nation even for the next 20 years. So very seminal and critical ideas will evolve out of this manifesto. But what is very important is that after the manifesto launch, we should all see that the future of this country is not
It's not with the recycle Muhammad, but it's with Dr. Muhammad Ubamia of ideas. Ebusia Ghana for premier dache no any recycle Muhammad sem ne mum yewura Dr. Mahmoud Bawumia ensem ne okasa ye achem Ebuakwa South Mashebedwe ne yewura Samuel Atachia ye kwa nim na yewura mo ewo Frankatuni abede echire edema MPP woso kokroko amanyoko no yewura Matthew opoku prempe napo na wano so akasa ensem tujwa ne nsem nyina no ade a ekode ama Ghana for adehye ya wotua kokromoti wo pepa so betimi akwakoto aba 7 December ni mu ne nsem a wode ma wonum nyina ne se ba yenhwe emprempren tibie mu na yenkasa ho kire wo ho enu nti ye akwakoto aba de etia MPP wase no condition is permanent tibie bie ni ho ebeka hoda ensesaye ebetimi aba na hwan ene betimi de sansesaye no aba wachesi raba omiankuto ena ene ewo musen pipi aban no ye biaboa na so no wo hwe ewiase nyina tete ahodo ye nam COVID-19 so eba ye ene Ukraine Russia fonto kwache ne ye no so ede wo how abesi oman nyina so no eyade ewiase nso so enyina ete ho bie eno tinye Ghana nko na emom ne nyina mu no pipi aban ya na dankwa kufuado eda no ye raba omia aboni chidom amotimi atoto niema ewo musen nya de na so nya se da fom tim waso hwa ma foforo bi krampo na wonom eho kire wonom ho dale wonom eche Ghana fonte no yenhwe na empempenso ya yewo mu no yensanto sonto aba enfaman pipi amanyoko no na watimi akonkoden eyi sa ho kire ye nei aba beso eso no e de afiri wono wasenke mpo no yewura mahama abreso enanka dumso enu ode ma yen enu achi ena COVID-19 sa be peso Ukraine war ni Russia for dokwache ne ye eta be ka ho dia Ghana for nka ba bia ye da no nke da gotebu ba bi kra ene aba ye goto no ene party bia ne party bia o kontie komo kase ahoche ba efi ekoto ba efi MPP o na sa ahoche ya ba say yanu no wo dia yanu no wo dia yanu no wo dia eno kasa Ghana edi no obi Ghana nya bi a COVID ma ya Russia ni ho mutie osi ontimi teacher foka ontimi journalist ka na kasanta bi etokwa ho no kede no be ene aba ye goto no ene party bia ne party bia o mutie Ebusia na chase Dr. Matthew opoku prempe napo ena dodo na afreno no ene running mate adema yewura Bawumia ena wakasa ye na enu echi no ena chese woto kusa kese pa ede akwama Frankatuni de mendisi amanyoko yewura JDM se so no ankasa no owo pepa ede magana dehye ene Ghana mebuna eba ne sen ena teacher for ya woje nteteye ene nurse for ya woje nteteye no wonyanam kakra ya chese wono so woje ede ahwe won hafa no so no wotimi ekotwa mu eno so ho nsem nie every day you fident when you never put so hana ba no pass when you pass be ka chese kola no go boki o teacher for ka show na na wo ho ma teacher for na show wa da mo pass utio o mo ka Bible no ya mo ka Bible no Yesu Kristo okosia bugo ni bi ase on so no fa popa na aposanfo no say uni so dey Sabbath dia na de boa say teacher for the chunk or na dey mo pass ya ada na umre so teacher for class on petrol o so ma for music about petrol Yero napo ene kasa ye ne kasa nyina etodwa ewo efie kuma police park ewo enura da wa bra na ene woboabo won ho ede wo manifesto no atu edwa no ne kasa no echi no amanyoko ne mu mabi enso ekyerɛkyerɛ eniema hodo ya aban we ba ye no waba beye eni hia say yetimi story na 7 December yetimi koto aba ne bom etoa won so. Not to you. It's not a serious. You are winning, you are maintaining, you are getting the aid. Come 7 December. That's what that's about it. How confidence in me? You are doing it. And it's a manifestation that MPP is not sleeping. We are winning this election hands down. 2024 is a game changer in Ghanaian politics. And I can assure you that with the youth
and the Ghanaian people, the entire Ghanaian people, coming out, seeing the development of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Bahumia's government. We are winning this election 2024, inshallah. Ebusia yenkwa yenim aha say ya Sompa TV so Sompa 93.1 FM tie nka eya Asante Mantem Kropon Kumasi mu ne wo afa Sompa 98.9 and also ewo Sunyane Bunu Mantem Kropon mo ena Nkranza Sompa 90.7 so eto de amade hye ya wonom ewo bunu epoye Mantamfo nyina kaya ho ewo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV ye ensemfoforo mu a na cha se MPP amanyoko ni mu a na eda so agina fi se wo hwe obofo a ne nam na eho apaso ntini yetu ne srani abasa na enema etimi akonkan ede amaya me hu nsam ahodo ya etwa edefa wonom so aso ye Yura Ken akompreko Japan eya brahye bedwane de ma de hye ya wo Asen Central na wono so akasa edeto ni titru MPP amanyoko ni manyina anim se yenhwe na yaw ene chese wo ha biala yenya abufushu biala yenya ewo MPP ekuo babia ni mo no yenhwe na yemfa enche wo chese ye kire wo bia wo di ya pa wo ni mu na nka ye beka se bia wo bia ya de bia tie na mana hye no e plaw no ewo na komemu ene ni mu dia na nka wono ene obi a wo di kan na so no wo se wiase utwa wo tachira matoton wi a na wonwe enemu bia yemfa ncheche yen ho na yenka momo MPP amanyoko ma no osesa mo ya no sa kwan no so a se de praye wo hwe no wo ka bomo ani buo no eden na ye na no sala na ebeye wonom nemom so ka se wo de yaw entitimo na kro ye entimi ma wonom afam dia ene breaking the 8 ye woni da so ye obotaye no enya de a ebetimi abam nti wonhwe na wonfo obode enchechecheche won hwe no ene betimi aboa amankonim dia ye wonom dia ewo afiwe sei abato onum dinimze ayodie wo mu asayadie wo mu a enjame asiyodine nyina tunchen ye na mpati nti entunzu nyina na wo akasa be dia chow kasa be dia chow efri ya kwe ya de nkabom abakra fie mu akasa achira Ghana po se omuntu ma Dr. Bawonia ani Dr. Matthew Opoku Yewa Kennedy akompreko Japan Asen Central Russia bedweni ena yekọ ekotie no yemfri MPP amanyoko ne mu ne yemfri ye nkyeremu ewo NDC eyezuza na jese yekọ ye ni makatamaso ya jese anomaso esi wonom so no emu na wodi wani kyeremu ewo afọ no Southwest abato mpesua so a de wo gyinamo akonkoden ewo abato yi mu sebe yo betimi awremu ewo mnahye bedwam ade ama amanyoko no ne mpesua sofo no eyo no manyamfo Abubakar Sadiq panyi de atudwa wa abra odi na ni kyeremu ewo kunsu edwom ene adehye ne kodi enkasesie na samu a woka nyina ne se wono de enchiato ene wone adehye wo mpesua no so no eto wono ma no enfie pole enai pe 4 years ago na wonom enhwe sa wokọ na wamfa ne pebia antoa wonom ewo waboboa no a ene de opebia wonye no ano se wokọ akoto aba no ede etia no ewo afe ya chese mfie na abato a ebesa aba ne biem yenko na yewura Abubakari ne nsama hodo ya woda na die no yenko tie ekwan ya wofa so eka no enede eya me maame obobia ofikan na aba oba yen so say onko bia ji se kunsujo se ne maame na ni mo kasa no yesremo enche na ekwa akoto aba for Southwest ya to aba na ko one side ya to ma MPP sa 28 good years oba koto boko mu tare den ade chere yenye 2020 ya wa number 2 ya find some no busu kota ade ebla mai 4 years ne one kota nana any footro no dijaya any footro yes namo yes samu na mo se enada na ide adoso
Enada Dawson Onimonyanfo Abubakar Sadiq wano ene parliamentary candidate edema NDC amanyo kwone fire no ewo afo no Southwest abato empesua so na no die no echie no ena eye deputy national communication director edema NDC amanyo kwono Mame Obahima Obobia Dako Opoku wano so eja kasemo ekasa say editre Ebusia ni awakasa ye wono eden kitahudie bofotene edema NDC amanyokwo no Mame Oraire Obobia Dako Opoku ene ni din na ye kwaye nim ansa na no yenka nche set 21st clinic wono ene sciatica expert no ebusia Mr. Sciatica ne yabo hu de rache wodie no de ha wo efa wodan wona se wona eba besi usisi achi wono wodie ba bia tutu atwetwe ya wo ya obi wa okrampa wo si fom a efrika mu a jese wode ne nan apempem wanse wada roma ment na fie ema ne nka wo nto dem bomodin ya na fo ni kyeremu 15 branches ye bia o mama fa na nyina kokogya yasa ene ayahwe efri wonom enchen na no achi no wo se munyalwa obrebo ya honhono ekura bemu anasa wo ha bia ba besue so hepatitis yade esitre yade anasa ulcer typhoid awo ho nsem laboratory test ahodo bia la prostate ho nsem no wo ye bi ewo ho massage papa bi nso ko wonte no eya no wakje wo de e de afri won chen 0540311311 na mpanyifo so etimi ajewo so de Europe tour no ahihye so wada Roma wo Belgium wo Germany wo Romania anase Italy wada Roma bomodin afa bei na ebuki appointment doctor fo ne beba wakache baby a wono wabedi ahia wahwe eto onyale wanyina se e de amount emane ye 0244 915116 0244 915116 na wajewo so ebusia ye to ansam na so ede amamo na ye wremo na tade kese ya efra ne bagre se bagre dam no ewo Burkina Faso ye nuanu aye ne omo so abohye ya na afia no bia no se de akoso mboda meto da bia ye mabuso na wonu mabie no saa na ya na ekoso na kyese ye ne wonu bohye ni nte no wonu bie pe ene na kyese akofo ye ne e de abrega na de hyefo bia ye bembe wonu me no ena enam so binte no wade kokobo ene afutuo akọ ede ama wonu mu a wotete eben hono ni titru ene adehia wodo ya wonu mo vote hono sa wonhwe na ahodaso ne ahobambo no wonkita mu brand fisa o chenya kopon ya adoma wo kira bagredam no wosa abebiebiem nadmo director ya wono ewo North East region Yera Alhassa wono so ene ya twetwen komo ama ensam dodo na ene oda na di editreye. And we know that when there's going to be flooding, it's going to affect the Nampugu Maduri district. So the West Pampusi municipality, we are also on the ground, the East Pampusi municipality, the Yingu, and then the Chatponi area. So NADMO is on the ground, and we are collaborating with other relevant stakeholders to make sure that we deal with any issue that will emanate as a result of the flood. Currently, what we are doing is the sensitization of the people about the spillage of the Bagre Dam, which is going to take place on the 19th. That is Monday at 8 a.m. So we are doing the sensitization along the whiteboard, educating those of people who are living on lowlands to move higher grounds for their own safety. Some of them have harvested, others too haven't done the harvesting. But what we are saying is that their lives are very, very important. So we cannot play with the flood waters. Just appealing to residents to evacuate
Ebusia yɛde ne nyinaa siase nom yɛde aseda rampimo siedu edema yewura sante yebo Benedict wo yesamufo panyin koko abrodike John driver green mama wono ena ebetro nsem ne nyina da edema asemufo ma ne semu ede ema yen yefa sedama ministry ye wo Sompa 93.1 FM kase demfo kumase Sompa 98.9 kwenya kwa abro no madam 1 Mrs. ono so ne dom esomu ewo sunyane ena Sompa 90.7 fonso esomo ewo nkranza my PK wono eboa me sanso so ena me ba Kelvin so no echinchi fidie ne fruma ede ema me fasida enfama Prince TV MC awo wo chinchi fidie ne kama ya wo hwe yen ewo Sompa TV ne so me di do hene yire mame akua